Bia Kamal. Take a ring to walk, Dora Shalkamo, Leg State. Cool talk, Red War Michel Quil Quach, Wulu County. Jen Guadan to Regmotin. Jenna white talk a calm the SSPDF. Jen Guadan to Whiten. Guadiana more. Kwakujino Mumshora Laduno, Menjito Gene. Our senior member of the Sudan People Defense Force. Ran SSPDF me la kwel mi the senior member wajen chanak a DHK military soldier gwane machiren dwaj maitin ka kwel kwach kulu county Leg State ano kan dangro wa chika ga kan wa man kan ka kwang mutaka madani ani sha tegmisho da latkake she gwada antikatin che jack and then charin you burning gwazam disagreement yen to gwada antikatin ka kwang karipon mishalat no kajo mishalat Leg State Police spokesperson when mishale Lieutenant Colonel Elijah Mabor Makwach jana do to ka chere kami disagreement jen kaka kan dang raula cire dispute kam dien mishi reto kaka ne ngwado mo shukayen chu bar ni ngwado mo shwade kala mo shayu nak wa kan de ne dang rawa tikan ka project millet kantin wa kan tikan ka ki agriculture farm miladun dien farm de ni na mo cire ka de ni ke misha kam ke la de ni SSPDF yen gwado dana ne kordenten en kaga moni wallet kantina law edun de ni jen Leg State gwado monje shute ka ngang no michi to kam dien and when mo shure mo yu to are mo to commercial ka malo jech military barak jen gwado danan to gri moten den chajo mo chajalat ka chaje pusani ring manikan rewit ka South Sudan anar malakan yam ka nasin kontin barwani lingwa semen walla shan dangro baro ka pay bedek ronkin dangro dangro bakal bari por me ban jelinkel ke bu ko racha kamandan le rode re kuma ka ala kuma SPL ayo biya mandan kan lat gwasme biya jelinka loda ke do budan je to kaja ngai kondi ale kuma dakko ma char tire lene ka shirmana ngai kone niga gwase dane cha dakram cha yen kaja shi Nathaniel yet perino chalat cha kef ano cha tek tungwane chalat ke kwiko bi movement dunga spelayo bate gwakel ki bala kume millet ka do budan de kan South Sudan de kan nangre maleja te ka jom cha kulat gwase me nywa ga yekel ka gwadi alin content di spelayo ten ka report an cha la kan report dana chala GSP la yo gwatame akan kon we kan lugu dan lugu ni dakka kuma char la lugan koru de wero dien a chan manan chala gwaz chan je calling ala kuma SPLA ayo shikan men chala kuma self kem yadi chikan rejak kuma self kem yadit ana shikanen yodan wona na akan bi kuin kwar be woni am ka jar won ta kontine rokin da rojan dan red bakal kula la pay wero kan bi kuin kwar be woni am en kume self kem yadi no mo shi kume da kuma char no shikan la no ne na tele mi shala kuin kwar ka jar won kin dan rojan dan red bakal me nimi arami mo shikur chimuk ajan bi larno ti kuin kwar mi balat Jawar ganin wani gan cha goro kuma SPLAyo especially Nathaniel yet perino Ramdan le acting chairman atama ka jan gwaza ti dak mu cha tere ti jena jala da jojin woni ne jen tele mu cha ko inquire anyok ci kuma SPLAyo karwa da bashi larabo ciniri wan ci writing even bonten continental ke UPA United People Alliance te right ke paganam anyok bo tinyal de nyal bo tinyo writing ngai kon yal de nyal ramkel mi chiro de barnere kuma ka selbe ke mi yadit ano ci kon interview de medan chana jeling gwada cha interview tin ke tike je janki na ngubi jen ke jiga kume moray ke selbe ke mi yadit don ke jogo no ci selbe ke mi yadit ci kume te je yar ci dob dane na chut ke je shenok shenen chimbo mena dob dane jen ke dag ma char ke 2013 me cha dag mi char me cha de nak
ti ko gwan mi cha ko ti tin no angu me ken wi yenda ko mi char ke je yala do ne na ngaji no dong be selbi kim yadi bro lo ger aba mal be jeno aduno che ken ka selbi kim yadi ken gor be mal be jela che gu no dong be corruption bro de capture dong selbi kim yadi be goro lat ke national election but instead selbi kim yadi che goro no take national election lat ke che goro jeno jen ba holon ka position an titin ala kwer alo che goro bu junubin bikan kwer nok loy diene bikan kwai so jen do be dan e jen ke wuda mo ala nyal de nyal mi jen kan we ka kuma spilayo che we ka padinga che we ka padi dung UPA ala United People Alliance ka kwi ko en bonamo shalka olat group bon de chobo ngwan ke di ti te gwase dan e tan ka malta nyen gwadan che do laten ana take a message ngwane go social media nyal de nyal jene men lat ke kum se bikim ya di che chong chimal chebeben ka do dan che lat kija kwana ben kama nanan la road kuma da kuma chala kuma sfilayo kane te nyam ken the main political party tilado de South Sudan de jaka mugwa tikaro je long ka gotongwan godwoli chiga right ka international community ba linkan madan le roda gui kan odom selbu kem yadi bi roda ger ba selbu kem yadi che kan che chiang che goro no dare je ker ka chiang mu che bay la nare no woch ba banale we kam nana gor ke which ke community but dimanen kon lat ke kuma sfilayo which kum selbu kem yadi ke chi kana kon gor ke jiwot ka kana kon gor ke jiwot kuma sfilayo tiken ka position mission katen nika 2010 peace agreement da ne gana ta nke selbu kem yadi kala jojen wonene kanni transitional government bakon guide ki bakon bot manyam bakon bot ke power sharing one of the ngot micha gorpinyane ki micha gorpinyano en modo me charge butol ko power sharing jagane dial konta ke bonte gore shi bon SPLA yo karwada balat kweramo bon dial ba ko position to big written and then chana mo chala let ki selbu kem yadi chabiya na chanyo lat ke transitional government cha ta da kuma charan wonena which bedel take national election mo kenyam binate kamu permanent constitution ba tu ala bongoni and then ba peng na ba kwen ba ngaji no na pek din kedi ti dia logo de sha ya pin ti selbu kem yadi ntama chaga gar ajana ba ko lat ko ko mi cha ko in kwar cha jalat and then ti selbu kem yadi bo te nyok che delayment che nyok lane ke security reform is the very important part gang nat mo na ko in kwar la gang la jalat ke so chis document charge la do ne kana bond kana ne kana ko in kwar che bo woni am ko take important procedure to jam ke de chapel to dong de we de jo lo ko bele tikarik asabe ke mi yadi de no kada to pen kan wo ba ku in kwar ba jalat enon ala sabe ke mi yadi pen den ko de ku in kwar de jalat ba che go de procedure de ka gor nay kon diale ala mi te ga de important part mi saka bel ala election chi jana important wo ba ngodon kon de malban ka ba ga dil gor mi saka jam yo jenu bu kurbo ben kujimi tanyo no mi cha election cha lare che tum thoge janda na gor jeno balat ka dup te chare le ka te de mal dere no bacha gor ku me selb ke mi yadit so ajan guyene selb ke mi yadi ni na chuch ka gwan mi ber goro jende ku kwa de jelat ko de South Sudanese de kan kwer nok lo jende kan kwany bachi jana danen me gweke dak ma charna mo chal chi dak ma chajalano na pet walti de ticketin dak ma charjen do lat ke je etelerik lat ko rodien barki raina jente ka position muga ko cha dak ma charche yen ka cha ngote cha yen pin cha la bel ajen bina we wonya yin jawol jogo ne ajuwen mon no milade ma chi cho ci kon man cha lat international community ci konali lat ken no ne to la rami mo mi ci yen mal tan mi de la re ti yen ka bi la ro te ka ko kwar mu wonya ko ci mot tan ci ga gera chana mo a dictatorship so tel gwanga de mal dare ben ke je tinyo no mi cha ko kwar cha la to bi mal be shuben no anyo selbi ke mi yare kan nga kula competent tama mu da kuma cha te ti je na kan na kan bon dia la content cha la ka bon dare wi South Sudan they are confusing people e kan ka parni ka wal shi ka endorse selbi ke mi yadi e selbi ke mi yadi jaram daron ko ibe ko inquiry ibe je kan kiram dan ba kon ko kan tele candidate ka dwalin ka nga ka selbi ke mi yadi da nyok kan gulka bon de cha la pin ko bu na confuse walte ne da gurka gwi kino ne bonati buga te ganne te bu compete ka self ke mi yadi batalana
so jen dan de tin rider murai ko tema selbe ke mi yadi tera mu ko compete ko dakma chati re jen ngam bu ko compete ba kam jo kwerna na ke ngam bu kan election kan lat kel all this thing what ke kan ko nyam chan min jing ba ka report odien yatemal